Bayağı işten... Ha, уже алдынан білесің бе? Kim darvız alğanı келіп atqanын? Тоқтай елей. Күніге bir porta tügөнөт да. Ama bir porta tügөнөт. Жарымы қалат да, кечке чейин. Демек, жолдың шетіне тұрып алып, мынаны алып сатады. Қарасаңыздар. Дарвызға деп. Дарвыз қуын керек болса, туғандар. Мына ушул аркадан шығып, Хасанбай десеңіздер, арзанырақ қылып береді. Елқалардан көрсетсеңіздер. Арзандарыңыздар арзан. Күзі 70 сомға кетті мына ушунчу. Қолында зар шондай екен, Қазақстандық екен. Айтатын ғой, айтатын ака. Ya düşüp ketmesiniz. Ya düşpeyt. Oldu ya, boşuna dinlemeyin. Bol. Düşüp biraz yerden. Kalkuladı aldım. Uçuk bile. Az. Hasan, ana maşinaga qancha minlik darvız saldың? 3160 so'm. Biri alып кеткенде ошончо кетти. Kaçı? 3160. 160. Qandaydan? Soruyorsun doğru. 35 250 so'm. Assalomu alaykum. Amansыздарбы, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, замандаштар, сак саламатсыздарбы? Биз бүгүн Эл Кабардын бул чыгарылышында Оштогу дарбызды эң күчтүү саткан, Оштун чыгыш дарбазасында жайгашкан арканын жанындагы Хасанбай деген инибиздин точкасына келдик, туугандар. Жайгашкан жерин сиздерге бир катар баса белгилеп айтайын. Тетиги областной больницадан аркадан бери чыкканыңыздарда каз катар тизилген дарбыздардага коондорго келесиздер. Мына ушул эле жерде Саммойдон өткөнүңүздөрдөн кийин Велик дүкөнгө бет маңдай Хасанбай деген үкабыз ушул жерде дарбыз коонду сатат, туугандар. Жөн эле сатпастанчы мына уналарды колу менен токтотуп, ары кылып, бери кылып, кыскасы ишти ушул жерде кылат да. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буга чейинки чыгарылышыбыз 1 миллиондон ашыптыр. Бүгүн да кайра келдик, Хасанбайды кепке тарталы депчи. Хасанбай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы, өзүңүзчү? Ден соолуктар. Жакшы. Иштер болуп атабы? Алып атасыңбы сооданы? Быйылкы сезон кандай болуп атат, Хасан? Жакшы. Жакшы эле болуп атабы? Баякы видеоң чыккандан кийин видеоңду көрүп аттыңбы? 1 миллиондон ашып кетип турганың? Көрдүңбү? Жакшы, өзүңүз? Кең дарбыз алың ака. Хасанбай тартканы келдик кайра. Уналар ушинтип токтоп турат экен, Хасанбай депчи. Хасан, соода кандай болуп атат? Жакшы. Жакшы эле болуп атабы? Быйыл дарбыз канчадан? 20дан көтөрүлдү ака, 30дан. 20дан болуп атабы килограммы? Килограмм. Коонбу? Коонун килосы 40дан. Ака, Казакстандык коон. 38дан кылып берейин болобу? 30'dan ver. 30'dan tur келбейт да, акта. Vereyim 35'ten amanın bozardan hazır et. Ака, 35'ten дикандар сатышат. Sen de konsalı ver. Жок, дикан эмес, ака, биз ат сатабыз. Кандай? Жок, 30'dan tur келет, 38'dan кылып берем. Кандайыңчы ака? Кана бир көрүнгөнүм таксыр шунча болуп калды. Бул Хасанбай деген бул. 35'ten amanın da az bozar 33'ten kılып verir desem olmap ba. Ha da? Ya aka. O şehirden olmap ba. Казак ака. 30'dan ver baktı. Ака, Өзбекстанда ошондой сатышат да, көбүрөөк. Bir 30'dan ver. Жок, 30'dan tur келбейт ака. Bir 30'dan motor. Мына ушундай сооданы кылат туугандар. 30'dan torçi. Өткөн адамдар токтоп, Хасанбайга салам айтып, дуа айтып, дарбыз алып, коон алып. Bildi, torozi doğru. 35 250 сом. Ака, сону эле Казакстан Ширинчага турдонгом да. Беремен. Жок, тур келбейт. 240 бериң болобу? Kichkina ekan. 30'dan beri abi. 30'da o'zbek kelmaydi aka, chinda. 35 dedingiz. 7 kilosi qancha bo'ladi? 210 bo'lyaptimi? Gram bor da, gram. Beraver 210 ga. Jo'q, 210 ga tur kelmaydi da. Hasan, darvuz qayoqdan kelyapti? 36 dan aka.
Qoğunçu. Qo'ng Qozoq. Қазақстан. Қазақ. Баяғында қылып машинелерді тосып отасың дағында әлі. Тоқтап атшағы. Тартышам. Мектеп қашан башланады? Сентябрьда 15-ден. Сентябрьда 15-ден. Биыл қаншаншы класс болдың? 6. 6-шы класс. Бұл жерде сен акладка іштейсің, күніге ақша аласың? Қаншадан табасың күніне? Күніге 50 мыңды ашады да. Жетпей қалады. Күніге 50 мыңдық сода қыласың ба? 50 мыңға жетпей қалады, ол бері 35 мың, 30 мың болады. Күніге билбордта түгенеді да. Мынау билбордта түгенеді? Жарымы қалады да, кешке шейін. Демек, күнде жаңы келіп тұрады екен да, тұрау? Келеді да. Свежелары. Саға қанша берішеді күніге? 300-ден 400, 500-ге чейін алам ба. Содаға қарар екен да, демек, тұрау? Сода жақшы болса 500 сом. Средний, андан төменірек болса? Ортача болса 400, ошо. Ондан жағын. Сен анша-мұнша баяғы мемлекеттік қызматкерлерден да жоғарырақ айлық алады екенсің да? 500 сомнан күнде іштейсің? Күнде іштеймін. Без выходной? Выходной bir жолы болады, кейін іште берем. Ішің шығып қалса келбейді екенсің да, демек, тұрау? Медресе не болтады, медресе қасан? Жақсы. Барып отасың? Түгенді. Сезон түге отады. Құранға бардың мұ? Тамаларды жаттап, Құранға түштің мұ? Өткенгі шығарылышта сенің байқы ұстазыңда комментарий жазған екен. Хасанбай бұл менде оқиды. Құранда депші. Қайсыл айнанада тұрасың? Үйін қай жерде? Ол Өдірақта. Ушул эле жерде? Шу жер, Өдірақта. Жогоруракта. Мынау жерге алып қойған дарбоздарың не болды эми, Хасан? Эчтеке просто жерге батпай қалған да. Жерге қойып қойдың ал. Дарбоздар былтыркыга караганда кымбатыраакпы дейм да? Кымбат көтөрүлдү да ака. 30 адыр майда чыгарды эле. Кийин майдалар эмне бар эле үстүгө бүгүн келди. Bir saat oldu. 30 adırдын дарбыз менен Бишкектин дарбызынын айырмасы кандай? Булар 30 адырдын дарбыздары сал эмнеси көкүрөөк да. Сыртыбы? Сырты көкүрөөк. А Бишкекчи? А Бишкек сарыраак. Сарыраак болот. А даамычы? Даамы бирдей эле. Бирдей элеби? А коондорчу? Коонор Казакстандыкы sarırak olur. 30'dan veresen o el bol yürümek. Yok aka 30'dan Türk gelmeyin. 35'te pul olmadı. 35. O zaman bir jolle sizge 35 tutudam. Başkalar. Gel çıkıp aldı ilk oldu. Hangi neşir verir duruşuyor? 300 sonra. Abi 300'dan şartçı. 300 verme 250 verir boktu bana. Doğru. Yok aka Türk gelmeyin. Kança veriyor tatuşuğa? 300 diye 250 veriyor diye tabak gel. gel. Aka Türk gelmeyin de. Türk gelmeyin beretelim size. Hem orayı. Al. Kazakistan aka Özbekistan köküroq bolot sal. Alırım. Oho. Bir mazza kılat ekensiz da ha? Uyga var. Ben at koyu geldi. 250. Şunda. Mında alımızda. Çıkıp aldı. 250 games, 300 games ortasından jarıp koyun. 270 kere de sen mi? Ver Hasan demiş. Ver 30 çocuk yak dedi. Ona ket soğanda. Paket. Az. Soda şundaydı soğanda. Takipten görevimiz. El kavardan görüyoruz aka. Oldu. İnşallah. Ona ki atınız kim? Avazbek. Avazbek şu aylanızda ele turasız mı? Ha şöyle. Biz bulcu gitti. 1 yıl aldın tartıp kettik hele. Просмотр 1 milyondan aşıp adamlar komentari жазып, бардығы баяқы позитивный комментарийлерді жазыптыр. Жаш болса дағын содаға düşüптір деп. Yaşlı soda kısıp bir şey etti. Ana bugün kayra geldik. Qanday bolуп атат экен soda депчи. Naka. Hasanbay sodаны ушундай кылат экен. Gelin bana. Gelin. Ha cütlük'e çıktı yüke iki olmuş. Biz de açmayalım. Kaça neyse? Ben o yedik sen kaçsın mı? Birisi. Karpuzdan tanıdı akama. Hasan. 15. Gözü soğuk kılırsan mı şu yüzde? O. Valla birisi.
Daregen düşündüңүздөр mü? Darегенчи. Furqаттын aylampasına жетпейсиздер. Arkadan beri çıkkanыңыздар деле. Ana ошол велик дүкөнгө arkadan beri çıkkанда поворотко жетпейсиздер. Хасанбайды ушул жерден табат экенсиздер да. Мына кол мисалы Тандырың. 270 сомго кетти мына ушунчу. Колун базар ошондой экен, Казакстандык экен. Айтаттым ака. Айтаттым. Бул көтөргөдөй эмес, пакетиңизчи. Мешокко салып алсаңыз. Секен алып кетип каласың. Тандырың ака. Болуптур. Өчөрүз. Ау. Средний берген мындай нарыз бар. Мындайлар 15 туттурбу? 15. Машина алып келерим ака. Канчадан берип атасың Хасан? 18'den. 18'den. Тарт. Неме кыласың? Жаштар аккен сойлу. Мынакей. Хасан той топурга мынандай алып дарыз кондорду сатат туганда. Чөт үстүнө коерез. Көбүрөөк алсаңыздар 18 сомдон, даналап алсаңыздар 20 сомдон кыскасы берет экен да. 20. Алır. Qancha kilo chiqdi? Akırın söyleseniz aksa. Жандар эле болчу. Өс экен. Дары свежий экен, а? Bu ya tushib ketmaysin hozir. Ya düşpey. Bo'ldi, mana shuni bir nima. Bo'ldi. To'y tushib ketadi jarlar. Kalkulada aldım. Uçuk bile. Az. Nereye? Alıyordun hacı. Qancha kilo oldi? Uçuk eken tabi. Hasan. Ha? Belki otang. Ecem geliyor. Şöyle kolasan geçmeye. Ha? Şöyle kolasan geçesen. Gidelim. Hasan ana машинеге канча миндик дарыз салдың? 3160 sonra. Бiri алып кеткенде ошончо кеттиби? Kaçı? 3160. 1160. Андайдан келип турабы тез-тез? Aa. Эми сезондо той топур а? Сатылып турат. Toylar köp болады да. Тойлор көп болот. Ушул жерден союп жеп кетели дегендер болуп атабы? Aa. Хасан баягы видеодон кийин каяктардан келди адамдар? Алайдан. Өзген жактан келишип атат да. Сени көрүп келип атышат. Ой. YouTube'дан көрдүк деп атабы? Aa. Я. Бирок Россияда көрүптүр, ошолор да келиптир Россияда. Учуп келиптир. Хасанбай десең чыгат, Россиядан келип сага жолукту. Россияда жол өтүп кетти. Көрө дарыз алып, тойго. Тойго алдыбы? Сүрөткө түштүбү? Ага. Эми Хасан, мына эл кабардан келгендерчи. Видеоң эл кабар YouTube каналына чыгат да. Ha? YouTube'dan görüp geldik degендерге кичине арзаныраак кылып бересиң. Бересиң кичине. Ошол акада арзандатып бердим. Россиядан келгенге. Мен сыйлап берген адамдар арзан берип коюп. Машалла. Канча чыгып калдың азыр? 13. Быйыл канчанчы жылы дарыз сатышың? 4-жыл. 4 жылдан бери сатасың. 3 ай каникулда чыгасың. Ага. 3 айда канча миң иштейсиң? Билбейм. Ошол бир 30'dan aşat da. 30 миңден ашат. Өзүңдүн кийим кечеңи, үйгө дагы продукт алып барып өткөзсүң да? Kültüsüne tahsille getiren bir torun olan bir Al traka. Kasapçı olabilir. Алып туруп бир такси алып келиң болбосочу. Кана жүрчү Хасан. Мына жерде бүт эле сага окшош жаш балдар экен го, сатап алар дагы. Апасы менен келишет да күнүгө. Сатышат. Апасы сатышкан. Кеч канчага чейин ушул жердесиң? 19'ga чейин. Шамга чейин ушул жерде болосуң. Эртең менен канчада ачасың? 8'de açam. Эртең менен 8-9'da açam da. 8-9'da ачыласың. Хасанбай да аркадан чыгып келе берет экенбиз да.
Бишкекке кетип аткандарга берип жатасың. Ооба. Бир баякындай машина тоскондорун бир тосуп койгон Хасан. Кантип дарыз сатат эле? Тоссын, тошот. Мында машинада токтоп калса кыйын тосот да. Ошто ушундай Хасан деген бар туугандар. Дарыз фонду аябай мыкты сатат. Жаңа эле көрдүңүздөр, бир сатканда 3000 сомдон ашыгыраак дарыз фонду сатып, ага окшогондон канчасын жөнөтөт той топургачы. Жолдун четине туруп алып мындан алып сатат, карасаңыздар. Дарыбызга деп. Дарыз фон керек болсо туугандар, мына ушул аркадан чыгып Хасанбай десеңиздер, арзаныраак кылып берет. Элкалардан көрсөңүздөр. Арзандарыбыздар арзан. Хасан токтоп атышабы? Токтойт. Кудайга шүкүр токтоп атат энди. Үйрөнүп калышты. Үйрөнүп калышты? Бул Хасан экен деп сразу токтоп атышабы? Баягы иштен уже алдынан билесиңби ким дарыз алганы келип атканын? Токтой элек. Токтойт ден. Чакырсам келет. Жумуштан чыккандар көп болса керек, Үйүнө кетип атып, секен алып өтүп кетет. Көп адам токтоп атат энди. Бул сиздер көрүп турган трасса туугандар Ош Бишкек трассасы, Ош Алай трассасы десек де болот. Каттам аябай көп болот бул жерде. Ошон үчүн дарыз фондор аябай көп чыгат. Хасанбай ушул жерде сатат экен. Дарегин көрдүңүздөр. Ушул жерге келет экенсиздер. Хасан, ишиңе ийгилик. Соданы кыла бер. Этият болуп жолдон, макулбу? Ден соолукту карап, үйүңө жардамдашып, мектепти жакшы оку, медресеге барып тур. Биз тараптан кандайдыр бир кызмат керек болсо айтып тур. Десең? Хасанбай, кызмат барбы бизге дейбиз? Болсо албетте аткарабыз колдон келсе. Макулбу? Ата энеңе салам айт. Үй бүлөң менен тынч бол. Мындай кабырап, жабырап, жайнап, соданы кыла бергин. Макулбу? Мен жыйынтыктайм туугандар. Хасан, бир Кыргызстанга кабыл тилек айтып койчу. Кыргызстандыктар, мен ушул жерде аркада отканда мен ушул жерде болом. Келиңиздер. Дарза арзан. Келип алып кетерсиңер. Келем. Хасан ушул жерден табат экенсиздер. Амандыкта жолугушканча туугандар. Коон дарыбызга Хасанбай десеңиздер YouTube'дан чыгат.